Yes, mumeze neza cyane, reka nagire mbasuhuze. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kugenda ibagirira neza gatandukanye kandi Imana ikomeze kugenda ibarinda saba kwa saba. Nkuko bisanzwe nitwa Mr Peace, murabizi ko nkunda kubana namwe buri munsi. Aha ni Comfort TV. Ngira ngo iyo mubonye ntagiye gukora muri telefone cyangwa se kubikura telefone, mba ngiye kubaha imari imeze neza cyane. Ndabakunda, niba warakoze subscribe ndagushimira, niba utarakora subscribe ariko rero Ken sinawe ari kusakuza. Ni ibiki? Sasa ikintu nagira ngo mbabwire, uyu munsi wa none nari maze iminsi igeze muri 3 ntabereka imari, gusangiye kubereka imodoka nziza cyane BYD. Abantu bamaze iminsi bambaza full electric imodoka z'amashanyarazi. Man, izi modoka zirarenze. Gutinya imodoka iva mu gihugu cy'u Rwanda ikajya Uganda ikagaruka inkweye ibihumbi 15. Umuri kuva i Kigali Sonatube ujya Cyangugu ukagaruka Sonatube ubundi ni 10. Uri kumva ko nyine bana abashinwa boroheje ibintu cyane. BYD ni ukuvuga ngo ni imodoka nziza 2018 full electric, imaze gukora ibirometero 305 byonyine. Ni ukuvanga ugihuye ukagaruka ugasubirayo, babihwaniye mu izo ngendo zonyine yakoze kuva yabaho, kuva yaremwa. Ndabakunda kabisa. Sasa ni ukuvuga ngo iyi modoka itwara abantu 5. Abantu benshi bakunda gutekereza ko imodoka za full electric kubera ko zitanahenze, nako kubera uburyo ziba zidahenzemo mu kuzitunga mu kunywa n'iki, abantu bakunda kwibaza ko zishobora kuba zihenze mu kuzigura. Gusa ibiciro byazo ziba zihenze, ariko nk'iyo ngiye kwiguhera make urusenda miliyoni 17 zirimo n'ibiganiro, ariko 17 dushobora kuba twagushakira ibyangombwa byuzuye, kuko n'ibyo birometero yakoze yabikoreye hanze, ntabwo mu gihugu cy'u Rwanda irakandagira mu mihanda ya Kigali. Imodoka iracyaparitse Dubai Port Majerwa, niho nayifotoreye. Nivuga ngo kugira ngo uyisohore dushaka kuguha serasi na control, bishaka twayiguhigira nta kibazo, biroroshye. Izi modoka nziza zibura control. Mu kuvuga ngo urishyura miliyoni 17 zirimo ibiganiro bikeya, muradiringa na boss ushobora kubijyamo rwose akayigura amafaranga make cyane. Ni imodoka nziza, ifite salon nziza, iraryoshye kabisa, imeze neza cyane 100%. Ndi kureba ifite umutuku wayo, nta hantu yakomeretse, ntibarayitera irangi. Imodoka yambaye amajati mazima, yambaye jati moshere. BYD shawe umushinwa we yakosoye ibintu kabisa, yakosoye abantu. Icyo nzi cyo imodoka itari amashanyarazi mu minsi iri buze nidahendera za kuba pe. Miliyoni 17 rero harimo ibiganiro, ibyangombwa byose dushobora kubiguha. Imodoka iracyari shyashya, ubu tuvugana ari Dubai Port Majerwa, niho tuyisanga. Tugere tuyisohorere, ubu ari wewe wa mbere uyikandagiza mu muhanda wa Kigali, mu muhanda w'u Rwanda. Kilometero 300 n'abingahe ni bike cyane, ni bike rwose. Ndi kureba ukuntu kameze. Niba uri umusirimu bw'ino mite ngwa ino modoka, mpamagara kuri 0887 kandi turagushimira cyane ko wishimye cyangwa se wahisemo gukorana na LTD and Sale Limited. Rero kama mimi Mr Peace mpamya neza yuko niba ushaka kubaho neza muri iki gihugu, no gutunga imodoka, inzu nziza, ubutaka, ibi byose babisanga muri company yacu. Ushaka no kubigurisha waduhamagara kuri izo nimero tukagufasha. Turi abanyamugisha. Niba nawe uri umunyamugisha rero tugane, twese dushyire hamwe twiteze imbere. Ndabakunda cyane rero. Iyi modoka ari nutinda gatoya iragucika, uzajya kugura full electric ya miliyoni 60 nawe ya 17 birangayeho. Mpamagara rero uduhurire Remera mu Giporoso, duhita tujya Dubai Port. Ikingenzi ni visite y'ibihumbi 10. Iyo utamaye visite y'ibihumbi 10, iyo utayatanze sinjya mva muri studio. Nawe babwiye kugira ngo sohoke muri studio nge mu kazi kawe ni inote y'10 visite. Ntabwo company yakwemera kundekura utayatanze. Uyatanga mbere rero niwe duhurire Remera. Iyi keba itayitwara ibiyiwe cyane, ugiparika kuri office ujye ubwira abantu ko uri umunyamugisha. Imana yakugira neza cyane. Ndabakunda cyane rero. Imana nibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije. Satani sana zaidi.